Сабрина Маҳмадраҷабзода яке аз ғолиби даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст мебошад. Вай донишҷӯи курси чоруми донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров аст. Мегӯяд соли дуюм аст ки дар ин озмун иштирок мекунад. Имсол байни беш аз 15 нафар иштирокчиён аз рӯи номинатсияи адабиёти классикӣ баромад намуда мақоми аввалро касб намуд. Донандаи 150 ғазал, 268 байт достон, 150 байт қасида, 180 байт дигар навъҳои шеърӣ мебошад. Ман хушнуд аз он ҳастам ки дар ин озмун иштирок намуда сазовори ҷои аввал гаштам, чунки ҳар як фард дар дил орзуи онро мепарварад ки дар чунин озмунҳои бошукӯҳ ширкат варзида сазовори ҷойҳои намунавӣ гардад. Субҳи имрӯз санаи 2 ноябр бо иштироки раиси вилоятии Суғд Раҷаббой Аҳмадзода маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони даври вилоятии озмунҳои ҷумҳуриявии илм, фурӯғи маърифат ва фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор гардид. Раҷаббой Аҳмадзода ғолибони ин ду озмуни ҷумҳуриявиро бо дастовардашон табрик намуда афзуд ки бо мақсади арчгузорӣ ба таърихи пурифтихори миллати тоҷик дар соли 2023 гузарондани боз як озмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони Тоҷикон оинаи таърихи миллат ба нақша гирифта шудааст. Таъкид кард ки баргузории чунин озмунҳои ҷумҳуриявӣ барои баланд бардоштани сатҳи дониши наврасону ҷавонон ва инчунин васеъ намудани ҷаҳонбинии дониши илмиву техникии онҳо, арчгузорӣ ба оинаи таърих, омӯхтани забон ва фарҳанги бостонии тоҷикон мусоидат мекунад. Бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни аҳли кишвар аз ҷумла хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо, ходимони илм, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар таи 4 сол аст ки бо пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст гузаронда мешавад. اطلاع داده شد که دوره ولایتی آزمونی علم فروغ معرفت سنه‌های 8-9 اکتبر سال جاری در مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی شهر بوستان از روی 7 نامیناسیون برگزار شده بود. در آن بیش از 700 نفر غالبان دوره اولی آزمون اشتراک نموده، 75 نفر غالبان به دوره جمهوریوی را خط گرفتند. آزمون جمهوریوی فروغ سبحی دانایی کتاب است باشد سنه‌های 17-22 اکتبر سال جاری دایر گردیده در آن بیش از 800 نفر داوطلبان از روی 5 نامیناسیون اشتراک نمودند. از بین اشتراکچیان 91 نفر همچون غالب معین گردیده به دور جمهوریوی را خط گرفتند. طبق خلاصه هیئت کمیسیا 91 نفر داوطلب از جمله 18 نفر از نامیناسیون ادبیات کودکان و نوجوانان و آثار شفاهی، 20 نفر از نامیناسیون ادبیات معاصر تاجیک، 20 نفر از نامیناسیون ادبیات کلاسیکی تاجیک، 13 نفر از نامیناسیون ادبیات جهان و 20 نفر از نامیناسیون ایجاد نظم و نثر به دوره 4 آزمون را خط گرفتند. در وضعیت تنتنوی رئیس ولایتی سوغد رجبای احمدزاده به غالبان دوره ولایتی این دو آزمونی جمهوریوی افتخارنامه و مکافات پولی در حجم از 2 تا 5000 سومانی تقدیم نمود. غالبان خوانندگان مؤسسه های تعلیمی، دانشجویان، ماجستر، اسپیرانت و دکترانتونی دانشگاه های عالی، آموزگاران، کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون بودند. به همه غالبان از روی نامیناسیون آزمون مکافات پولی رئیس ولایتی سوغد تقدیم کرده شد. اکنون در دوره جمهوریوی آزمون علم فروغ معرفت و فروغ سبحی دانایی کتاب است. ولایت سوغد را در عموم 166 نفر داوطلبان معرفی می‌کنند. دوره نهایی آزمون نیمه اولی ماه دکامبر سال روان در پایتخت کشور شهر دوشنبه دایر می‌گردد. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.